Kamiyab Amin, İran. Birinci tatemde jengishga ega bo'ldi. Kamiyabi Amin, Iran. Tatami one, please welcome. First round, 70 kilo contest. In blue judogi, Chang Zhu, Chinese Taipei. In white, from Nepal, Shersta Poonam. Birinchi tatamiga chaqiriladi. Chang Su, Taipei. Shersta Poonam, Nepal. And Tatami 2, the winner, Makhmatbekov Saman, Tajikistan. Ikinchi tatamida jengishga ega bo'ldi. Mahmadbekov Somon, Tojikiston. Tatami 2,